Poštovani predstavnici medija, dobrodan i dobrodošli na novu nizu konferencija za medije Srpskog pokreta Dveri posvećenih predstavljanju našeg političkog programa i novih lica u srpskoj politici koji vode određene delove javnih politika unutar Srpskog pokreta Dveri. Naime, kao što su građani Srbije u više navrata konstatovali da nam je na srpskoj političkoj sceni potrebna smena političkih generacija, da su nam potrebne nove političke ideje i programi i novi ljudi, Srpski pokret Dveri se opredelio da evo iz nedelje u nedelju upravo odgovara na to osnovno očekivanje građana i ponudi upravo nove ideje i nove ljude. Kao što znate, proglas Srpskog pokreta Dveri, promena sistema, sigurnost za sve, bio upravo taj ključni novi programski iskorak preko koga su Dveri pokazale zapravo da su potpuno u duhu sa savremenim političkim idejama i da imaju ljude koji mogu da nose određene delove javnih politika. I mi smo na ovom istom mestu u proteklih mesec dana predstavili sve ključne tačke našeg novog političkog programa iz proglasa promena sistema sigurnost za sve i ostalo je da vam danas još predstavimo završnu tačku koja nosi naslov Ti čuvaš i tiče se zelenog patriotizma i novog sela. Također će danas uz prisustvo nekoliko vodećih članova Stručnog saveta za selo, poljoprivredu i preduzetništvo Srpskog pokreta Dveri biti predstavljen i naš program za poljoprivredu koji smatram da je verovatno jedan od najboljih i najozbiljnije napisanih programa koji se bavi selom i poljoprivredom na srpskoj političkoj sceni danas. Moji današnji gosti su pre svega potpredsednik Srpskog pokreta Dveri Milovan Jakovljević, privatni preduzetnik i poljoprivredni proizvođač iz Ivanjice, predsednik Stručnog saveta za selo, poljoprivredu i preduzetništvo, kao i dvoje članova ovog istog Stručnog saveta, gospođa Snežana Vratonić-Radulović i gospodin Goran Malčić, koji će vam detaljnije predstaviti program za selo i poljoprivredu. No pre toga ja bih želeo da ukažem na značaj ove tačke proglasa promena sistema sigurnost za sve koji se tiče zelenog patriotizma i novog sela kao jednu vrstu uvoda u ono što će vam potom predstaviti predstavnici Stručnog saveta Dveri za selo i poljoprivredu. Ja lično smatram, i to smo u proglasu i stavili kao jednu važnu poruku, da je zeleni patriotizam jedan od najvažnijih oblika patriotizma u 21. veku. Zaštita životne sredine, očuvanje prirode jeste zapravo pitanje zdravstvene i ekološke bezbednosti naše nacije i države. Upravo ekološka svest treba da bude utkana u našu građansku, medijsku, političku i kulturnu svest i briga o zdravlju nacije, zaštiti životne sredine kroz to zapravo treba da bude jedna od najvažnijih briga kojom se bave političari i vlade na svim nivoima upravljanja. Srpski pokret Dveri je konstatovao zapravo ono što je danas interesovanje ogromnog broja građana u Srbiji i u svetu, da mi danas imamo velike probleme upravo sa ugroženošću životne sredine u kojoj živimo. Počevši naravno od problema zdravog vazduha, zdrave vode, zdrave hrane, do velikih problema sa otpadom, zračenjem, bukom, ugrožavanjem naših reka, šuma i planina, pa sve do genetski modifikovane hrane i semena i svih oblika otpada u koje računamo i industrijski, i medicinski, i komunalni. Sve to vodi dakle ka različitim izazovima koji ugrožavaju zaštitu životne sredine i naše zdravlje. Zato je veoma važno da se u ovoj sferi nešto promeni. Zato mi predlažemo novi zeleni dogovor kao neku vrstu novog društvenog ugovora. Predlažemo i da zelena kultura postane dominantna u našoj prosveti, u našim medijima i naravno u našoj politici i upravo sve to nazivamo zelenim patriotizmom. Ono što u svakom slučaju mislim da može da uradi svaka lokalna samouprava pa sve do nivoa, dakle, najviših državnih vlasti, jeste da svuda stavi po jednog zaštitnika zelenog patriotizma, odnosno zelenog zaštitnika, zelenog menadžera koji bi na svakom nivou vlasti bio kontrolor da li se poštuje i štiti životna sredina u Srbiji.
Mi smatramo da recimo na nivou lokalne samouprave taj zeleni menadžer treba da bude ili pomoći gradonačelnika ili čak i zamjenik gradonačelnika ili predsjednika opštine, čime bi se dalo na značaj upravo zelenom patriotizmu i zaštiti životne sredine. Smatramo da mi kao narod imamo pravo na narodnu odbranu naše životne sredine, da Srbija ne sme i ne treba da bude deponija i da Srbija nije na prodaju i da naša prirodna bogatstva ne mogu biti predmet besomučne eksploatacije najrazličitijih investitora i multinacionalnih kompanija koje misle da mogu, ugrožavajući našu životnu sredinu, da ostvaruju ekstra profit u Srbiji. I upravo dok mi ovde danas razgovaramo, u selu Nedeljice, u Loznici, u toku je jedan veliki novi protest meštana ovoga dela Jadra, Rađevine i uopšte Mačve, koji se bore protiv otvaranja jednog novog rudnika Jadarita, u vlasništvu multinacionalne kompanije Rio Tinto, koji pretenduje da bude jedna vrsta ekološke bombe za čitav taj kraj Mačve. Nije bolje stanje ni u Boru, ni u Smederevu, pa ni ovde u Beogradu, gde se na nekih 10 kilometara od nas ovde u centru Beograda otvara spalionica komunalnog otpada, opet u režiji jedne strane multinacionalne kompanije, koja takođe predstavlja jednu ekološku bombu za grad Beograd. Upravo zelena akcija Dveri, kao sektor Dveri koji se bavi mapiranjem problema u ekologiji i zaštiti životne sredine, je prisutan danas i naravno u selu Nedeljice, u borbi protiv otvaranja ovog novog rudnika u Mačvanskom kraju, kao što je prisutna svakodnevno u borbi protiv ove nove spalionice u Vinči, koja je zapravo jedna nova pljačka Beograđana sa jedne strane, jer će narednih 25 godina Beograđani morati da plaćaju više od milijarde evra stranoj firmi i isto tako povlašćenu cenu struje koju će ta strana firma tu proizvoditi i opet i na tome ostvarivati ekstra profit, a da nam ničim ne garantuju kako će biti zaštićen grad Beograd, životna sredina, zdrav vazduh i uopšte priroda oko spalionice koja je duboko ugrožena ovom izgradnjom. To su vam samo dva primjera koja su goruća u ovome trenutku i gde je Srpski pokret Dveri prisutan sa svojom zelenom akcijom, ali je to nešto što mislim da treba da bude podignuto na institucionalni nivo. Da država ima zelenu odbranu, kao što ima zelenog zaštitnika kao političko lice koje o tome brine. Da država ima to mapiranje svih ekoloških problema i kroz vrstu zelenog telefona i zelene mreže Srbije i svih vrsta internet oglašavanja na kojima građani mogu da ukažu na probleme, ali da vide primere dobre prakse iz Evrope i sveta. I konačno, mi ćemo svakoga prvoga u mesecu pisati vlastima na svim nivoima od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog šta su tekući ekološki problemi, sve dok ih ne nametnemo i dok oni ne budu rešavani. Sve to, naravno, ima i druge načine koje treba da se reši kada se ovo pitanje institucionalno postavi. Kada imate jedan savet za ekološku bezbednost Srbije na državnom nivou, kada imate jedan nacionalni fond za tranziciju i u saobraćaju i u energetskoj efikasnosti koji bi, dakle, smanjio ugrožavanje životne sredine i kada imate sve druge oblike koji će štititi i drveće, i životinje, i zelene površine i na svaki drugi način omogućiti jednu i urbanu i ruralnu, zelenu, zdravu životnu okolinu u kojoj će živeti buduće generacije. I tu dolazimo do teme novog sela, kako smo je mi zamislili, jer je selo danas ne samo ugroženo i zaboravljeno, ono se kontinuirano uništava i nikakav ministarstvo za brigu o selu, na čije čelo dolazi samo jedan u nizu iz dinastije Krkobabića, koji nikakve veze sa tom temom nema, ne može pomoći rešavanju ovoga problema. Jasno je da je nekoliko novih ministarstava u vladi Republike Srbije uvedeno samo zato što su istraživanja javnog mnjenja pokazala da Srpska napredna stranka slabo stoji po tim pitanjima i da se njima nije bavila godinama unazad, kao što je upravo tema sela ili porodice ili društvenog dijaloga. Ali nije realno da neko ko 9 godina se nije setio srpskog sela, da će sada bilo šta uraditi i pomeriti, izuzev novih šema i kombinacija dinastije Krkobabić i novih stranačkih, odnosno partijskih interesa koji će biti sprovođeni kroz to novo ministarstvo. Mi pre svega selu treba da vratimo ime, jer prema našoj organizaciji države postoje gradovi i ostala naselja, sela ne postoje.
Mi moramo da vratimo selu ime, moramo da vratimo ljudima koji žive na selu pravo da se pitaju i odlučuju o temama koji ih se direktno tiču, a posebno o temama zaštite životne sredine. Moramo isto tako da im omogućimo da ono što velika javna preduzeća koriste na njihovoj teritoriji delimično mogu i oni da učestvuju i u upravljanju i korišćenju profita od svega toga i da na svaki drugi način, dakle, bude privilegija živeti na selu, tako što će država omogućiti uslove za savremeno novo srpsko selo. To znači mnogo bolje puteve, to znači mnogo brži internet, to znači mnogo bolju zdravstvenu zaštitu i to znači sve druge vrste mobilnih usluga u kulturi, u veterini, u svakoj drugoj oblasti koje su savremenom srpskom selu potrebne. I to pre svega znači različite oblike podrške i podsticaja za ostanak na selu, za povratak na selo, o čemu ćete ostalom čuti od naših predstavnika Saveta za selo, poljoprivredu i preduzetništvo. U tom smislu mi danas ovde želimo da poručimo da je zeleni patriotizam vrhunski patriotizam za 21. vek, da građani moraju imati pravo da se pitaju i odlučuju o životnoj sredini u kojoj žive, da niko sa strane ne može da dođe i da im nametne bilo kakvu vrstu ugrožavanja njihove životne sredine, kakav smo recimo slučaj imali na Staroj planini ili na nizu drugih delova Srbije gde su nasilno pravljene mini hidrocentrale koje su reke stavljale u cevi i uništavale čitavu životnu sredinu u tom kraju. Dakle, više neće smeti niko sa strane da ugrožava vašu životnu sredinu dok vi niste pitani i o tome odlučivali, primjera radi na referendumima na lokalnom nivou, gde biste vi imali mogućnost da se odredite da li recimo želite rudnik jadarita u Jadru i Rađevini u Lozničkom, odnosno Mačvanskom kraju ili ne. Dakle, građani Srbije u svetlu našeg proglasa promena sistema moraju da dobiju mnogo više mogućnosti da se pitaju i odlučuju, mnogo više neposredne direktne demokratije, odnosno referenduma na svim nivoima od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog, gde bi imali priliku da se izjasne o temama koje život znači. Mi u Srbiji se više ništa ne pitamo i ni o čemu ne odlučujemo. Ovde decenijama nije organizovan niti jedan jedini referendum na bilo koju važnu društvenu ili državnu ili nacionalnu temu. Upravo je sektor zaštite životne sredine i deklaracija o zaštiti životne sredine i nacionalnom prirodnom blagu koju je doneo Savet Srpskog pokreta Dveri za zaštitu životne sredine pravac u kome treba mnogo više koristiti upravo instrumente neposredne direktne demokratije i dati građanima mogućnost da se oni zapravo pitaju o životnoj sredini u kojoj žive. U tom smislu zelena akcija Srpskog pokreta Dveri će biti jedno posebno odeljenje našeg pokreta usmereno ka tome da mapira sve ekološke probleme u Srbiji, da bude prisutno na terenu tamo gde su građani ugroženi i gde se bore protiv onih koji misle da mogu tako lako da ugrožavaju našu životnu sredinu i naravno da kroz naš politički rad i naš politički program nametnemo temu zelenog patriotizma i novog sela kao temu među najvažnijim političkim temama za 21. vek. O svemu onome što je naš konkretniji i detaljniji program za selo i poljoprivredu govorit će vam članovi Stručnog saveta za selo, poljoprivredu i preduzetništvo Srpskog pokreta Dveri, a prvi među njima, predsjednik ovog stručnog saveta, gospodin Milovan Jakovljević, jedan od retkih političara danas u Srbiji koji živi i radi na selu, koji je ne samo privatni preduzetnik koji ima svoju porodičnu firmu, već ima i svoje porodično poljoprivredno gazdinstvo, najveći je proizvođač maline u Ivanjičkom kraju, jedan od retkih, ponavljam, političara sa sela koji se danas uopšte bave politikom i to je recimo i moje iskustvo iz prethodnog saziva Narodne skupštine Republike Srbije gde uopšte niste imali narodne poslanike sa sela i gde niko u Skupštini odavno ne govori u ime seljaka, paora i uopšte u ime ljudi koji žive na selu i bave se poljoprivredom. Evo u liku Milovana Jakovljevića iz Ivanjice, svi srpski seljaci i svi, dakle, ljudi koji žive na selu i bave se poljoprivredom u Srbiji su dobili svog političkog zastupnika i zaštitnika i Srpski pokret Dveri će, kao što je do sada bio, u budućnosti biti još više
pokret srpskog sela i seljaka i u tom smislu će Milovan Jakovljević kao potpredsjednik Dveri biti nosilac jedne takve izuzetno važne političke ideje na srpskoj političkoj sceni, da konačno srpsko selo i seljak dobije svog političkog predstavnika, svog političkog zaštitnika i u budućem parlamentu i u budućoj vladi, ne na način kako to danas radi Srpska napredna stranka, dajući dinastiji Krkobabića iz PUPS-a da se bavi nečim o čemu nema pojma, niti sa čim ima ikakve veze, već da zaista ljudi koji žive na selu, bave se poljoprivredom, razumeju se u tu materiju, dakle stručni, sposobni, nekompromitovani i pošteni ljudi zauzmu te pozicije i počnu da rešavaju probleme tog novog srpskog sela za koje se mi zalažemo. Milovane, izvoli. Hvala predsjedniče na uvodnoj reči, poštovani novinari. Ja hoću u načelu i sa par argumenata da vam se obratim, a nadam se da će kasnije moje kolege detaljnije nešto govoriti o našim krovnim dokumentima poput naše deklaracije ili rodoljubive strategije razvoja sela i poljoprivrede. Ono što hoću da kažem da svakom u ovoj zemlji je jasno da poljoprivreda je potpuno marginalizovana i sam čin da smo čekali 4 mjeseca na konstituisanje vlade i da napokon smo dočekali da Milan Krkobabić predvodi na neki način srpski agrar i da on je taj koji brine o srpskom seljaku, nas je dodatno omalovažilo i porazilo. Komparacije radi da samo u tom ekonomskom smislu, ekonomski interes srpskog sela, srpskog agrara, samim tim i srpskog poljoprivrednika, nije osnovna i jedina, je i ta da sa bezbednosnog, ekološkog, obrazovnog, zdravstvenog, demografskog i svakog drugog stanovništva poljoprivreda je okosnica jednog zdravog društva, jedne zdrave sredine. Naravno da poljoprivreda, ne samo kod nas, nego gotovo u svim evropskim i zemljama u našem okruženju, nije ta koja je motor ili generator razvoja, već to je naravno industrija, trgovina, nekretnine. Kod nas je poljoprivreda tek na 4. mjestu po učešću u bruto društvenom proizvodu sa nekih 6,4%. Što govori da je znatno više recimo od jedne Holandije koja ima 2% svega učešća poljoprivrede u BDP-u. Ovaj paradoks i apsurd ne proističe iz toga što smo mi nešto posebno razvijeni ili pametni u poljoprivredi, već zato što su sve ostale grane privrede potpuno devastirane ili gotovo uništene u odnosu na poljoprivredu. Tako da poljoprivreda bukvalno prednjači u odnosu na druge grane privrede. Jedna Holandija ima negde oko 80 milijardi evra godišnji izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, dok naša Srbija ima oko 3,6 miliona doduše dolara, što je negde oko 20 puta, odnosno 22 puta više. Jedna Holandija upošljava 68.000 poljoprivrednih proizvođača, a Srbija 1,5 miliona. Šta nam to govori? Govori nam da je srpski seljak prepušten pukom preživljavanju. Dodeljuje mu se taman toliko da opstane i da ne izumre baš potpuno. Dok u jednoj Francuskoj jedan seljak hrani 42 ljudi, kod nas srpski seljak 6 ljudi hrani. To su sve parametri i činjenice, jedna obična komparacija koja treba da nam ukaže da srpskim agrarom niko se ne bavi stručno i profesionalno, već samo populistički kad je potrebno izaći na neke izbore. Još jednu malu komparaciju, uporedbu bih napravio. Iz naše zemlje se izvoze uglavnom sirovine i poluproizvodi, a uvoze se poluproizvodi i gotovi proizvodi. Tako da imamo slučaj da smo izvezli u 2019. godini 502 miliona dolara kukuruza, pa malina 234 miliona, jabuka 119 miliona, a recimo uvezli smo duvana 100 miliona ili prerađenog svinjskog mesa 52 miliona. Sve ovo govori da neko ozbiljno se ne bavi, ali ja u posljednje vreme mislim da je naivno verovati da država ne zna o čemu se radi. Ja mislim da oni odlično znaju. I došao sam do jednog prostog i zaključka koji je neminovan. Ovom režimu nije potreban
srpski seljak koji je nezavisan, ekonomski situiran, koji na svom poljoprivrednom gazdinstvu radi za 1000 i više evra, što ćete priznati da je normalno za toliko mukotrpan rad, već ovaj režim ga tera da zabravi svoju kuću, da napusti svoju farmu, svoj voćnjak, povrtnjak, svoju njivu i da kod Koreanca, Kineza, Italijana ili Nemca radi za 200-300 evra. Ovakav seljak je podoban i lak za manipulaciju, jer on nema vremena da se edukuje, emancipuje, da ode u pozorište, u biblioteku, u bioskop, na letovanje, zimovanje, da se socijalizuje, da sa drugim kulturama promeni mišljenje, već gleda reality programe na Pinku, čita Informer i takav je lak za manipulaciju. Ne možete vi nekoga koji ima prinadležnosti na mesečnom nivou 1000-1500 evra, kao što su to seljaci, recimo u Sloveniji. Ne možete lako da ga izmanipulišete. Taj zna vrlo nezgodno da glasa, zna da misli svojom glavom, slobodoman je. Da ne dužim više o ovoj temi, hteo sam još nešto da vam kažem, da na globalnom nivou mi smo doneli više dokumenata, proglasa, programa, deklaracija, a ono gde bih ja odvojio dve bitne teme, to su ta jedna primarna tema kojom želim sad da se bavim i nekim sekundarnim koje su opisane u našoj krovnoj deklaraciji, strategiji poljoprivrednog razvoja i tako dalje. I ja mislim da u ovom trenutku mi hitno moramo da preduzmemo 7 mera. I evo ja javno pozivam režim i nećemo ovaj naš program, naš plan ljubomorno i sujetno čuvati, već evo delimo sa njima. Ja ću iščitati zbog racionalizacije vremena veoma brzo o čemu se radi. Umjesto stranim investitorima država mora da subvencioniše i podstakne sa najmanje 10.000 evra po supružniku mlade bračne parove koji se opredele da ostanu ili se vrate da žive i rade na selu. A za svako novorođeno dete supružnici jednokratno dobiju najmanje 10.000 evra. Druga tačka. Da sprečimo nekontrolisani uvoz poljoprivrednih proizvoda koji se vrši po dumping i subvencionisanim cenama i na taj način stvara nelojalna konkurencija našim poljoprivrednim proizvođačima. To se može rešiti uvođenjem vancarinskih mera, takozvanih prelevmana iz onog našeg sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju iz 2008. koji je stupio na snagu 1. septembra 2013. godine. Da uvedemo reonizaciju u poljoprivrednoj proizvodnji tako da na javnoj raspravi, a ovo o čemu je predsjednik govorio, da na javnoj raspravi, na javnom referendumu građani, odnosno seljaci odluče šta je prioritet, šta je to u toj regiji što je od krucijalnog značaja da se proizvodi. Da li recimo u zapadnoj Srbiji treba proizvoditi maline, šljive, kupine, krompir, baviti se stočarstvom i država bi za takvu proizvodnju dala subvenciju. U Banatu je naravno logično da se proizvodi kukuruz, pšenica, sojina, sačma, uljana repica, suncokret i šta već. I za takvu proizvodnju opet bi seljaci gore imali subvenciju. To ne znači a priori da oni ne bi imali pravo da proizvode i maline, ali ne bi imali subvencije. Tako da bi se regije bile lako prepoznate i potencijalni kupci uz pomoć privredne komore tačno bi mogli da targiraju gde im je šta kupovati i gde koja regija šta proizvodi. Poput recimo Toskane u Italiji. Mi znamo da idemo po vino i grožđe u Toskanu. U neke druge delove po neku drugu robu. Najniža zagarantovana cena poljoprivrednog proizvoda. Ljudi, ovo je temelj svih priča. Ako seljak ne zna šta je ona bazična, esencijalna, temeljna cena, pa dava su subvencije, to je bacanje novca u bunar. Ovo što Krkobabić radi, ovo je bacanje u bunar na kub, jer on ne baca samo svima nama novac, nego samo partijskim poslušnicima, uzgaja nepotizam i deli tih 25 miliona evra koliko je dobio u zadnjem mandatu da širom Srbije tobože promoviše srpsko zadrugarstvo. Stimulacija, odnosno potrošnja, kako da se ostvari, a da to budu proizvodi domaće proizvodnje iz prehrambene industrije i domaći poljoprivredni proizvodi.
Mi smo ovdje razvili sistem i ja ne bih dužio o tome, samo ću ukratko reći da je uvođenje sistema vaučera i drugih stimulativnih mehanizama, a sve na osnovu prethodno izrađene socijalne karte stanovništva. Na taj način bi motivisali potrošnju domaćih proizvoda, povećali novostvorenu vrednost i samim tim podigli rast BDP-a, a na ovaj način bi zaštitili i socijalno najugroženije. 6. Zaštita geografskog porekla i jasno deklarativno obeležavanje. Kratak plastičan primjer. Kineske maline završile su u Čileu. Tamo su ljudi krenuli da pakuju i da pod brendom Čilea širom sveta dele. To se godinama na našem tržištu dešava. Zašto mi ne bi utisnuli jedan hologram na kesu sa malinama i znalo bi se da je to iz Srbije? Niko ne bi mogao da nas izmanipuliše. Nekom do sada nije to odgovaralo, a mi predlažemo da se to uradi. 7. Srpski pokret Dveri i naš Savez za selo i poljoprivredu predlažu hitno ukidanje akciza za dizel gorivo koje je namijenjeno za poljoprivrednu proizvodnju. Znate da od 140 dinara, skoro 90 dinara su akcize, takse i porezi. Nema veze sa tržišnom cenom, znači sirova nafta nikakve veze sa cenama na pumpi nema. Znači to pod hitno mora da se menja. I također ukidanje TV pretplate na električna brojila. Pa ljudi, je li normalno da u štalama, na bunarima, staklenicima, plestenicima, ribnjacima, strugarama postoji taksa na TV pretplatu? Ima li tamo televizor? Naravno da nema. I na kraju, mi iz Srpskog pokreta Dveri pozivamo sve dobronamerne, slobodobne, nacionalno osvešćene ljude, bez obzira na stranački dres, da nam se zaista pridruži i mi ćemo naravno imati jednu ozbiljnu akciju koja će za cilj imati zaista unapređenje i opstanak srpskog agrara. Hvala. Veliko hvala Milovanu Jakovljeviću, potpredsjedniku Srpskog pokreta Dveri, na ovom predstavljanju programa Dveri za selo i poljoprivredu, a dodatni, da tako kažem, programski sadržaj na ovu temu predstavit će vam također član Saveta za selo i poljoprivredu Snežana Vratonjić-Radulović iz ugla rodoljubive strategije Dveri za razvoj sela i poljoprivrede. Snežana, dobrodošli, izvolite. Dobar dan, hvala. Poštovani predstavnici medija, kao što je predsjednik rekao, ja ću vam reći nešto više o rodoljubivoj strategiji i smjernicama poljoprivredne politike Srpskog pokreta Dveri. Selo je oduvek hranilo i branilo Srbiju. Oduvek je bilo potpora društvu u dobru i zlu. Nažalost, dugogodišnje zanemarivanje sela uzelo je svoj danak i zato smo tu gde jesmo. U odnosu na zemlje iz okruženja i Evropske unije, primarni proizvođači u Srbiji imaju znatno manju podršku države. Naša država je svesno zanemarila ovu oblast koja je bitna ne samo sa ekonomskog aspekta, već i sa zdravstvenog, jer treba proizvoditi zdravu, nezagađenu organsku hranu, a ne uvoditi genetski modifikovanu hranu na mala vrata. Danas se poljoprivrednom proizvodnjom u porodičnim gazdinstvima u Srbiji bavi oko 1,5 miliona stanovnika na obradivim površinama od oko 3,5 miliona hektara. U Srbiji ima ukupno 4709 sela. U 1034 sela broj stanovnika je manji od 100. Isto toliko ima škola sa po jednim đakom. Statistika kaže da u 200 sela nema stanovnika koji su mlađi od 20 godina. Starimo kao narod, prosečna starost stanovnika je 43 godine, što znači da spadamo među najstarije narode u Evropi. To se naravno najviše osjeća na selu, koje u svim ovim prilikama nije najpoželjnije mesto za stvaranje porodice i za život. U našim selima danas ima preko 200.000 neženja u 5. deceniji života. Teško da će se ta slika u skorije vreme promeniti. Srpski pokret Dveri, kao pokret koji se zalaže za porodicu, u svojoj rodoljubivoj strategiji i smjernicama poljoprivredne politike zalaže se zato da porodična poljoprivredna gazdinstva moraju postati prioritet države, da naša sela postanu mesta privlačna za život, rad i osnivanje porodice, da na selu lakše nego u gradu mladim ljudima bude moguće da zasnuju porodicu, da pomoću subvencija kupe ili obnove porodična domaćinstva i otpočnu posao. To je način da selo opstane.
U strategiji naglašavamo da Srbija ima bogatu tradiciju bavljenja poljoprivredom. U njoj uspevaju mnoge kulture, ima dosta obradivog zemljišta, dobar potencijal reka i kanala i uopšte dobre hidrološke prilike. Intenziviranjem proizvodnje sa svojim poljoprivrednim resursima od 4,25 miliona hektara, povećanjem pokrivenosti zalivnim sistemima, mogla bi da ima 2 žetve godišnje i da proizvodi hrane za oko 80 miliona stanovnika. Sve to uz pomoć obrazovanih mladih ljudi, jer Srbija ima tradiciju obrazovanja poljoprivrednih stručnjaka. Zemljišni resursi su, nažalost, nedovoljno iskorišćeni. Neorganizovana obrada, nedovoljno navodnjavanja, stara i dotrajala mehanizacija, kao i smanjena kupovna moć dovode do toga da naš seljak može da proizvede mnogo manje hrane nego, recimo, seljak negde u Evropi. Ali u Evropi se daju izuzetno velike beneficije za život i rad na selu. Mi smatramo važnim sve ciljeve naše strategije. Ja ću navesti samo neke. Obezbediti prehrambenu bezbednost stanovništva kroz unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje. Stopirati donošenje zakona o prodaji zemlje strancima. Obezbediti zdravstveno bezbednu hranu za potrošače u Srbiji kroz kontrolu ispravnosti proizvoda. Povećati procenat proizvodnje organske hrane i zaustaviti proizvodnju i promet genetski modifikovane hrane u Srbiji. Tu su i nerešeni imovinski statusi, oblici organizovanja proizvođača, obnavljanje domaće industrije, poljoprivredne mehanizacije i tako dalje. Najvažnije je obnoviti seosku infrastrukturu, kao i primeniti savremenu nauku i nova tehnološka rešenja. Tako bi se zaustavio trend migracija stanovništva iz sela u gradove. Potrebna je, naravno, apsolutna moralna i finansijska podrška proizvođačima na selu kroz sledeće mere. Formiranje Ministarstva hrane, donošenje nove agrarne reforme i nacionalne strategije razvoja poljoprivrede, donošenje novih zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju koji nije menjan od 2009. godine, o poljoprivrednom zemljištu kako bismo napokon rešili problem vlasništva nad zemljom, da li je društvena, zadružna i tako dalje. O zadrugama, o nacionalizaciji preostalih poljoprivrednih preduzeća i preispitivanju dosadašnjih privatizacija. Subvencionisanje svakog novootvorenog radnog mesta na selu u najmanjem iznosu od 6.000 evra, a u ruralnim područjima sa otežanim uslovima privređivanja najmanje 10.000 evra po radnom mestu. Dugoročno državno subvencionisanje investicija u stočarstvu, ratarstvu, voćarstvu, u objekte, plastenike, hladnjače, sušare, sisteme za navodnjavanje i tako dalje na 10 do 20 godina sa kamatnom stopom od 2 do 3%. Bili su to neki od ciljeva i mera koje predviđa rodoljubiva strategija i smernice poljoprivredne politike Srpskog pokreta Dveri, za koju mislimo da će biti dobra osnova za oporavak srpskog sela. Veliko hvala Snežani Vratovinić-Radulović, članu Saveta za selo i poljoprivredu, i ono što svakako treba naglasiti jeste da mi živimo upravo u jednom vremenu nove zarazne bolesti i ozbiljnih zdravstvenih problema u kojima dolazi do izražaja koliko je važno da imate sopstvenu proizvodnju hrane, koliko je važno da samim tim imate prehrambenu i zdravstvenu bezbednost, a sve to opet ne može bez ekološke bezbednosti i zdrave životne sredine. I nešto o čemu će nam govoriti naš poslednji učesnik, a što je poprilično tabu tema u Srbiji još uvek u ovoj oblasti, a to je kontrola ispravnosti kvaliteta hrane, kako domaće, a posebno one koju uvozimo, i zato mi je veoma drago da je sa nama danas i gospodin Goran Malčić, također član Saveta Srpskog pokreta Dveri za selo i poljoprivredu. Gorane, dobrodošao si, izvoli. Hvala. Poštovani predstavnici medije i uvažene kolege, zadovoljstvo mi je da se obratim ispred Saveta za poljoprivredu. Svedoci smo gašenja ili slabljenja poljoprivrednih potencijala i njenih proizvodnih subjekata u Srbiji, što je dovelo do povećanja uvoza prehrambenih proizvoda u našu zemlju, a o poreklu, načinu proizvodnje i sirovinama koje se nalaze u sastavu tih proizvoda, namenjeni širokoj potrošnji, možemo samo da se informišemo i verujemo deklaraciji na samom proizvodu. Pored loših uvoznih proizvoda,
postoji i veliki rizik po pitanju zdravstvene bezbednosti i domaće proizvodnje, koje bi trebalo da su pod kontrolom domaćih institucija za proveru kvaliteta hrane, a najbitnije od njih je Nacionalna referentna laboratorija. Naime, ovaj najviši organ za proveru bezbednosti hrane je posle 2 decenije navodno otvoren i počeo je sa radom. Zaposleno je 305 stručnih lica, uloženo je oko 20 miliona evra, od toga Evropska unija uložila je oko 7,5 miliona evra kako bi dobijali informacije i izveštaje o kvalitetu hrane koje se velikim delom izvozi u zemlje Evropske unije, a građani Srbije bi trebali da znaju šta jedu njihova deca kao i oni sami. Zakonodavstvo Unije predviđa niz usklađenih pravila kako bi se osiguralo da su hrana i hrana za životinje sigurni i zdravi, kao i da aktivnosti koje mogu uticati na sigurnost poljoprivredno-prehrambenog lanca ili na zaštitu interesa potrošača u vezi sa hranom, informacije o hrani. Pravila Unije takođe postoje kako bi se osigurao visok nivo zdravlja ljudi, životinja i biljaka, duž poljoprivredno-prehrambenog lanca i u svim onim oblastima delovanja kojima je ključni cilj borba protiv mogućeg širenja bolesti životinja i neki slučajevi koji se prenose na ljude ili štetočine, štetne za biljke ili biljne proizvodnje i kako bi se osigurala zaštita životne sredine od rizika koji mogu nastati od genetski modifikovanih organizama, popularni GMO, ili sredstava za zaštitu bilja. Pored tih osnovnih pravila, specifični zakoni o hrani i hrani za životinje pokrivaju različita područja kao što su ishrana životinja, higijena hrane, nus proizvodi životinjskog porekla, kontrola i iskorišćenje, bolesti sa uticajem na ljudsko zdravlje, sredstva za zaštitu bilja, aditivi za hranu i hranu za životinje, vitamini, minerali, soli, elementi u tragovima, materijali koji dolaze u kontakt sa hranom, zahtevi za kvalitet i sastav, vode za piće, nova hrana i genetski modifikovana hrana. Primedba Evropske komisije u posljednjem izveštaju se odnosi na Nacionalnu referentnu laboratoriju, koju su mediji nazvali Generalštab za bezbednost hrane, pod znacima navoda. Taj generalštab, kako su sami naveli na sajtu, bi trebalo da se bavi ispitivanjem u oblasti zdravlja bilja, mikrobiologije hrane, ispitivanje fizičko-hemijskih parametara u hrani i u cilju zaštite zdravlja potrošača. Obezbeđivanje stanovništva kvalitetnom i higijenskom ispravnom hranom, odnosno bezbednom hranom i stvaranjem ambijenta za profitabilnu i jeftinu proizvodnju dovoljne količine hrane, namenjene ne samo domaćem tržištu, već i za plasman na druga tržišta. Od svih ovih obećanja i navedenih zadataka koje treba da obavljaju, Nacionalna referentna laboratorija se bavi samo ispitivanjem mleka. I to već traje godinu dana. Od svih, znači, ovih što su sami naveli da bi trebali da se bave. Da podsjetimo javnost da je nivo aflatoksina u Evropskoj uniji do 0,05 mikrograma, a u Srbiji je 5 puta veći i dalje iznosi 0,25 mikrograma. Pa se postavlja pitanje šta onda kontroliše 300 zaposlenih i u šta je uloženo 20 miliona evra. Kao i to da se ništa više od nabrojenih analiza po pitanju bezbednosti hrane u ovom trenutku ne radi. Čemu služi tolika oprema i kome ide u prilog da ova laboratorija od nacionalnog značaja ne radi i dalje. Toliko za sada. Hvala puno. Veliko hvala Goranu na otvaranju jedne izuzetno važne teme, a sada, poštovani predstavnici medija i dragi učesnici i gosti, da li ima pitanja sa vaše strane? Ako ne, onda se nadam da smo bili veoma ubedljivi i da smo rekli sve što je bilo važno. U svakom slučaju, prisustvovali ste predstavljanju programa Srpskog pokreta Dveri za selo, poljoprivredu i zaštitu životne sredine i time smo praktično zaokružili sve tačke našega proglasa promena sistema sigurno za sve u ovih mesec dana i od sledećeg utorka pa čitav novembar i decembar do nove godine ovdje ćemo vam predstaviti preostale delove programa Srpskog pokreta Dveri, kao što su obrazovanje, kultura, odnosi sa Srbima u regionu i rasejanju, ekonomija, porodična politika i takođe predstaviti vam nova lica u politici iz ovih oblasti stručnih saveta našega pokreta. Smatram da na ovaj način najbolje odgovaramo na to očekivanje građana da vide nove ideje i nova lica u srpskoj politici
politici i da je to zapravo najbolji odgovor aktuelnoj vlasti i najbolja kritika režima. Sve što smo imali da kažemo o ovoj vlasti rekli smo i mislim da je svakome ko misli svojom glavom i ko je slobodan čovjek jasno sa kakvom vlašću mi u Srbiji imamo posla. Sada je samo pitanje šta će doći posle Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, koja je to alternativa koja dolazi, koji je to program i koji je to sistem koji će zameniti ovaj katastrofalni korumpirani sistem koji ovde traje već pune 3 decenije. Zato je naša završna poraka da se setimo onog početnog promovisanja našeg proglasa promjena sistema sigurnost za sve, da u Srbiji više nije dovoljno samo smeniti vlast. Ovde je neophodno promeniti kompletan korumpirani politički sistem koji ovde vlada već pune 3 decenije i u tom smislu mi nastavljamo sa predstavljanjem našeg programa i proglasa širom Srbije i smatram da je ovo zapravo najbolji odgovor vladajućem režimu, jer se na ovaj način u Srbiji rađa ne samo borbena i hrabra opozicija, što Dveri dokazano već jesu, nego i kompletna alternativa ovoj vlasti. I u tom smislu hvala vam svima što ste i danas bili sa nama, hvala svim učesnicima i članovima Stručnog saveta za selo, poljoprivredu i preduzetništvo i vidimo se već koliko iduće nedelje na predstavljanju novog dela programa Srpskog pokreta Dveri. Hvala svima.